20 mm, evo. A evo odavde ovaj, ovdje. Prednost, jer ne novinara, jedno, niko ne želi štiti, ne? Ovo ti je radnik budući. Da budemo otkriveni. Kako je stanje u Vapu? U Vapu super. Slušaj, a ruke Mandića ruka, bit će svaka ptica u visini. Samo 76 formacija ima. A ti ima je barat, to se kad je barat, to je ptica. I od njega je metak ptica. Metak, evo, ovaj majstor. Dogodno se vi nešto šeporite ovdje. O, narva. Evo